Salukhiya sekuyasa ke nkonyana yendlovu. Ingosi yakankhwane yayivuma ngamehlo ingoma. Yini mombala nakhani wate magijo bayethe unuphakathi. Uzile kunembulu ekunesiwa phakathi ethe asibashayele ntanda bekunene bathi singeke sahlula umlilo takiwo eveni bayethe wena waphakathi asiwutuma umlilo siwuqonza ngqo usile pepepe vutha mlilo umlilo lovuthi khangana zokani Nkosi yakankhwane ubulana ngalo Bhayibheli unuphakathi ethe A round of applause. Beautiful display bayethe wena waphakathi. Yemabhala bathi sale ukhiya uyasa emsakandaba wongabazi lelihle laseSwatini Ingosi yakankhwane kuleyivume ngemehlo ingoma ingane yawazi emagijo wena waphakathi bayethe nayo lemfolo yeticima mlilo kude labanye ngaphandle kwabo bayethe wena waphakathi dlalusela umdlonga welibutho
utawuphuma enkundleni kulesikhathi sanyalo. Sibonile kugiywa ngemfolo, yahaywa ingoma. Ngithi wena waphakathi singumbutfo wakho ndlaluselwa. Siticima mlilo, ngete sahlulwa ngumlilo wemahlathi nemlilo wetakhiwo eveni. Kulesikhathi sanyalo, umdlonga welibutfo uphuma nayo ibendi yemnikati, imfolo lesezingeni. Kuhle kakhulu enkundleni, siyabona kulesikhathi sanyalo, kutaba sikhathi salamanye emaqembu SOS, itawusondzela itosidlalisela bayethe wena waphakathi. SOS sisimele kancane bayethe wena waphakathi. Usile lokumalanga lobona semashobeni. Lona wena uyifana kwethelidaba. Bana lusonga bayakusongela konyani endlovu. Bayasonga bezitheli bebekhaya. Yibona nemanga basongela wena shaka. Usile shaka lomnyama longa imbathi kubo. Ingani lo sentambelwe lombatha lugogo lwemvuwe ngazelo ngonyama. Mkhumbi phela bakansini bakanye nebakalewu. Mkhuzi dhumana kangwane bakukafile. Kusho bakansini bakanye nebakasidada. Yilebe bathi umkhuzi singethe sawunatha. Yilani kangwane bebathi umkhuzi sewuthumele. Imambala kangwane ungadhuma ngomu. Ase udhuma ingati emadoda. Ijimani ngatotonge indlela. Iyawubelela jobo vulo senyakeni. Ovenyakeni awubelela mshekwe mashobeni. Mshekwe mashobeni awubelela bhozobo kunamabona. Uthi wosi yakangwana isalise izulu. Imambala yazilanga eliphezulu kuphela. Wona mbanelela shisemandi kanye netshani. Nalamhlelo kubela usibathi hukubathi ngobile. Usile mkandamini kazidle kangobe kayanga. Umzaza lowakhomba bengumba kanye nemaswati. Ase uyanzazela ta uyawushona kazombotho wamagugu. Uyawamkhanza umandanda. Mandanda lebekatalwa kathethwa. Wange basakunikana lomo. Wange basakunikana ngemtheliso. Ase uyamabulawela ngeni. Mabulawela nomkhanze kahle nahamu. Base bakomisa ingoma inyama yemthakathi. Wathi umuntu wayidla ingoma yemthakathi ngoba iyawushwathisa umlomo. Wase uyawukhwela amalagwaye. Uyawamkhanza mbhebhe mangwaneni. Ingane kangwane umkhanze bekahle thina khahlaleni. Wathi bakangwana abakahlalise bahlalukile. Yesitimela kangwana sigijima kuyawushisa emagesi ngekhathi kamzilikazi. Nani ke bonkosazane saleni itante kumqhawula. Yengani niyawumbona uyawumqhawula nangawo umbani wenidulu. Ngishokule nkungu lemnyama ngilembethe umzimba. Ube beyingembatha mina mfokazana bekuyawusangithuthumela. Imehlo akho eshakangana yesabeka. Ingana ngewembube kansange wengwenyama. Ngishokule ngweletsheni kangwane kababe kamahlokohla. Wona ihlelela ugodweni zayihleka izinyoni. Imambala ziyeza kuhlekana ezakalo masha. Sathi uvelele ephimsakandaba. Nali vela boyihlo omkhulu wakho yalibona liyadungutela. Uye wathi ihlabathi bakwake ezinyane lendlovu. Imhlambi yaboyihlo iyaduma. Ludlambe edlulwa boshabane. Hlohlobezela abantu enkotsheni. Imondo lemnyama kababe kamahlokohla. Mgobhozi wadliwa wathi inyonto emadlulo. Waye wadliwa nathi inyonto asekolishi. Niyambona yini umntwana ukuthi wonakele.
uhambile emalibeni bathakathi abomkhize newabomabhoko mgezeni izandla nezinyawo yeheni Maswati yesihlangu sakho bhuza senyekile siye sayigudla imbulu sase siyayiphinzelela sasi nasikumantsholo sase sikhuphuka nodaka usile dako lomhlopho lungamanzi asemgungundlovu hamba edva ngilo njengenkomo ilahlekile hamba edva ngilo njengelilanga usile jojo lomnyama kangwane ungiphiqile jojo wamle magomba busika nehlobo kanzi bonke bojojo bese bahohlokile lapho kuyawakha wena bhevesi imnyama sikahili imambala kangwane kuyawakha Donati Nqinisile lo ngasiyo inqiniseli kangwane uyawusinza ngemaconcept balekela lahla semvube simnyama simazima imambala siye salunyathela lwandle inkosi lwayibalekela lwandle kangwane lwakhathi inkimbi lwandle lwakhathi ikhawukhawu sobhuza inkosi emhlaba bebahlethi basibathe kumkhawula boso King George weNgilandi wase ubaqhawulana ngawo umbani welitulu imambala litulu lelavuma lase liyawufaka umbani ubambili ngekhasi esigodlweni base bakudumisa bathi ngabe lobudodza lobungakwa uthatha phi wathi ngibuthethe kweletsheni kangwane kababeka amahlokohla lapha enkabeni yelive kondvunye kubosomhlolo luthaka lwengwelwe ndlaluselo yakithi yakangwane yengani yakithi kalobamba lwasiqetha sigodlo wabonakala ukuthi inkonyane yendlaluselwa yemadlalela lezimnyama izihlangu sebakubiza sebakulayeza inkosi yaphakathi imambala kangwane wawungabithelwa lutho tinza watodwa tegwazana netekubulalana usile mahlasela wase uphinzelele tifeni wase uyinika